Ngithanda ukulibingelela lonke lamhlanje elibukeleyo lelilaleleyo le intshumayelo. Sithanda ukubana sibonge uNkulunkulu ngomusa wakhe ongaka ukubana asigcine phakathi kobunzima bomhlaba. Lamhlanje singakaze siqalise ukufunda ilizwi lakhe, siza kucimeza sithandaze. Baba wethu osezulwini, siyabonga ukusinika leli thuba ukubana sifunde ngawe bese sikulandela intando yakho bese sisindiswa ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Lamhlanje izihlobo ezithandekayo siza kusungula sikhangele kuvesi etholakala kuPeter ukuqala ngo5 ivesi ngo8 lo9. iBhayibheli ibala kanje, ithi qondani nilinde isitha senu uSathane, siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya. Melanani naye niqinile ekukholweni, nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Zihlobo ezithandekayo, nxa isilwane siza kufuna ukubana sidle izinkomo, esikwenzayo singazithola sesibayeni, siyafika sibhonge sethusele inkomo eligwala ibisiseqa umbelo. Ingeqa umbelo yiyo leyo nkomo esiza kudliwa yilesi silwane labantu abaso. Kuqakathekile ukubana sizwisise ukubana iBhayibheli kubekwa kusobala ukubana uSathane ulamaqhinga okwenza ukubana abantu beqe umbelo. Lamhlanje siza kukhangela ngaphansi kwesihloko indaba yethu ethi yona kudliwa ezeqa umbelo kumbe isibaya. Okokuqala okumele sibekwazi yikuthi khona uNkulunkulu sonke uyasazi ngamagama ethu. Nxa ufunda eBhayibhelini liyasitshengisa ngokusobala ukubana uNkulunkulu uyasithanda njalo usigcinile. Nxa ufunda ukhangele eBhayibhelini uzakuthola ngokusobala kuIsaya ngo43 ivesi ngelika 1. Ithi yona iBhayibheli ukubala kwayo lapha, kepha manje utsho kanje uJehova owakudalayo wena Jakhobe nowakubumba wena Israyeli, uthi ungesabi ngokuba ngikuhlengile ngikubizile ngegama lakho ungowami. Bathandekayo, uNkulunkulu benza kucace ukubana yena usazi ngamagama. Ubiza uJakhobe ngegama, ubiza bonke abantu ngamagama, kafanisi ukubana lwana onje lwana lalo onje uyawazi amagama ethu. Thina abantu sisodwa kasazana amagama ethu, thina abantu sisodwa siyakhohlwana amagama ethu, kodwa uNkulunkulu uyasazi sonke amagama. Mehlo mhlophe abaza kuzwisisa lesi sisekelo sokukholwa ukubana uNkulunkulu kasifanisi, usazi esiqonda ukubana uzibani nguzibani. Ungafunda eBhayibhelini uza kuthola ngokusobala futhi ukubana izolo lemuva ungakhumbula indaba kaKhayini loAbela. Wayikhuluma uNkulunkulu esebuza uKhayini, umbuza ukuthi ungaphi uAbela umfowenu. Umbuza ngoba emazi ngegama lakhe, abuze futhi ngoba ezwisisa ukubana ungumfowabo nobudlelwano babo uyabazi uNkulunkulu akabufanisi. Kuqakathekile bathandela ukubana sibekwazi ukuthi sonke sinje uNkulunkulu usazi ngamagama ethu. Ungafunda indawo eziningi abantu bonke uNkulunkulu ayekhuluma labo eBhayibhelini wayebabiza ngamagama. Ungaya endabeni yokwakhiwa kwethempeli uyakubeka ngokusobala uNkulunkulu ukuthi usiphelekece uzibani lozibani ngafaka kuye umoya wokubana benze lokhu lalokhu ethempelini lami. uNkulunkulu sonke sinje usazi ngamagama bathandekayo. Isisekelo sesibili okumele sisigcine sisilonde, umbelo wesibili okumele siugcine siulonde ngokwazi lokhu ukubana uNkulunkulu uza kusilwela phakathi kwezimpi zonke singena kizo. Nxa ufunda eBhayibhelini futhi ungafunda eBhayibhelini kuyacaca ngokusobala uExodus ngo14 ivesi ngelika 14. iBhayibheli lithi lona uJehova uza kulwela nothula nina
ibeka kube sobala ukubana uJehova uza kusilwela, okwethu ukuthula kuphela singakhulumi. uJehova uza kusilwela ngitsho ku-COVID-19, uJehova uza kusilwela ngitsho kwezomnotho ukugudeka ngezizathu zokubana abantu kabasasebenzi. uJehova uza kusilwela ngitsho ezindlaleni zonke ezikhona. Uhlupho lwethu yikufuna ukulwela uJehova. Kumele sikuxwaye ukulwela uJehova, yena uthe njengoba esazi ngamagama uza kusilwela. Zihlobo ezithandekayo, khangelani, ungafunda khangele futhi indaba eBhayibhelini, ukhangele indaba kaJobe, uzayithola ingathandabuzeki. Ngoba nxa ukhangela uJobe ngu-1 verse 10, siyakuthola ukubana uSathane uyavuma ngekhanda njengejoni. uSathane uyavuma yena mathupha ngomlomo wakhe, uthi yena wena kawumbiyelanga yini lendlu yakhe nemsebenzi yezandla zakhe na? Ubuza uNkulunkulu ethi, "Nkulunkulu wena lokhu kwenzile kuJobe kuyatshengisa ngokusobala ukubana uNkulunkulu noma nje uthembe uJobe ngale indlela, isizathu ukuthi umbiyele." Izihlobo ezithandekayo, uNkulunkulu uza kusivikela ngendlela avikela ngayo oJobe. Uza kusivikela ngitsho la ku-COVID-19, uza kusivikela ngoba esazi ngamagama. Okwesibili, ngoba esilwela unguNkulunkulu osithandayo. Thina siyekela ukuncedisana, thina siyekela ukulwelana, thina singekela sidinwe mhlawumbe sizama ukulwelana kodwa sidinwe siphela amandla. Kodwa yena uNkulunkulu akadinwa, akapheli mandla, uza kusilwela. Kakulandaba inhlupho esingena kizo emhlabeni. Izihlobo ezithandekayo, ngithanda ukubana sizwise ukubana ezeqa le imbelo, ezeqa lesi sisekelo yizo kuphela ezizadliwa yisilwane esibhonga esinguSathane. Nxa ukhangela uPawulo wesithathu, isisekelo sesithathu, mhlawumbe ngithi mina umbelo wesithathu ongamelanga uchaye eceleni yilo. Nxa ufunda kusihlabelelo sika 139 ivesi ngu-17 no-18, verse ngu-17 no-18, ibeka kalula indaba yakhona ihle icace. Uthi yona, imicabango yakho Nkulunkulu ingamagugu kimi, bukhulu kangaka ubuningi bayo. Verse 18, uma bengingayikuyibala miningi kulesihlabathi, lapho ngivuka bengiya kuwe, bengiya kuba kuwe. Zihlobo ezithandekayo, uNkulunkulu akaqamba imanga, uhleze enakana ngathi. Abantu bakhe laba babekhuluma, oDavida bekhuluma labafwa ukubana uNkulunkulu lemcabango eminengi kakhulu, emihle futhi ngathi ayicabanga ngathi. Iminengi imicabango le idlula isitshebetshebe solwandle, bazi bayilinganisa kanjalo. uNkulunkulu kasikhohlwa uhlezi ezindla ngathi, uNkulunkulu kasikhohlwa uhlezi enakana ngathi. Udinga ukubana thina sibekwazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Ngike ngalinganisa ngendaba kaKhayini lo Abela, oyehlezi emkhangele umfowabo, wambona ukubana kasekho, wambuza kumfowabo. Lokhu kuqakathekile ukuba sikuzwise ukubana uNkulunkulu uhlezi enakana ngathi. Bathandekayo, esikhathini uSathane uyabuza challenge abantu abanika inselelo ethi wena nxa usukhuluma kanje ungaphi uNkulunkulu wakho, uNkulunkulu wakho sekukhohliwe. Izihlobo ezithandekayo, ungagulelwa, ungaswela izinto eziningi, ungaba yinhlekisa, kodwa uNkulunkulu hleze ecabanga ngawo ukubana ekugcineni akusindise. Nxa singasigcina lesi sisekelo, nxa singawugcina lo umbelo uqinile, ekugcineni bathandekayo uNkulunkulu uza kuba nathi ngoba ehlezi enakana ngathi, uza kusilwela ngoba esazi ngamagama. Thina siyakhohlwana, thina siyayekelelana, thina siyaqaphazelana, thina silakho kutelelana. Zihlobo ezithandekayo, uNkulunkulu uhleze enakana ngathi. Khumbula ukubana ngithe mina kudliwa ezeqa umbelo. Ungaweqi umbelo onje wokubana uSathane uvume adilize umnakano ukubana uNkulunkulu uhlezi ecabanga ngawe, uNkulunkulu uhlezi enakana ngami, ngoba usindiso lwakhe lujonge mina, lujonge wena mhlobo wami othandekayo. Umbelo wesine ithi wona ulecebo ngawe, uNkulunkulu ulecebo ngami, ulecebo ngawe. Nxa ufunda kuJeremiya ngu-29 ivesi ngelika-11, iBhayibhili kubeka ngokusobala ukuthi yona, ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, utsho uJehova, imicabango
ukuthula kungayisiyo yobubi ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. Bathandekayo, uNkulunkulu uhlezi enemicabango ngathi, imicabango emihle, imicabango yokubana isinike ithemba lesikhathi esizayo. Mehlo mhlophe abantu singagcina leyo umbelo umile, ukwazi ubana uNkulunkulu lecebo. Kungenzeka ubana kandizwisisi icebo likaNkulunkulu ngempilo yami, kungenzeka ubana kawulizwisisi icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Kuhle sihlobo esithandekayo sikhale kuJehova, simbuze Nkosi, cebo bani olalo ngami, cebo bani olalo ngempilo yami. Ngisize Nkulunkulu ukubana ngibe lazi icebo lalo ngempilo yami, ngiligcwalise, ngingaphili impilo eyize kulo mhlaba, ukuze kugcineni akunani ukubana kuzahlupho bani, kodwa nxa ngisazi icebo lakho ngizaphila ngigijima phezukwalo. Ngingantantalaza phezu kwecebo likaNkulunkulu sengigcinakele, ngingantantalaza phezu kwecebo likaNkulunkulu sengithole ukuphepha, ngoba uNkulunkulu kulakho ahleze ecabanga ngakho. Hlobo esithandekayo, ungafunda iBhayibhili iyakutshela, ungaze ufunde kuJeremiya 29 ivesi 1 usiya ku10, iyatshengisa kuhle ukusobala abantwana bakaIsrayeli bethunjiwe baba sezweni lobugqili. Uyabatshela uNkulunkulu uthi yena hlalani labo, likhona ngapho, lihlale kuhle labo, ngilecebo ngani, ngizabuya ngemva kweminyaka engama-70 ngizolenyula, ngizolikhipha. uNkulunkulu uhlezi elecebo ngabantu bakhe. Akulandaba ukubana bathunjiwe laba bantu, kodwa bahle batshelwe isithembiso. Kakulandaba ukubana mhlawumbe namhlanje singakhanya sesiganqama phakathi kohlupho lweCovid, singakhanya sesiganqama phakathi kobuyanga, singakhanya sesiganqama phakathi kokuswela ukudla ngenxa yokubana kasasebenzi, ngoba kulalo owawubizwa kuthiwa ngu-lockdown, kulalo ovele sevalela abantu abaphila ngokusebenza bethengisa abanengi abasenelisa ukudinga lokuziselela ukubana basize abantu babo. Zihlobo ezithandekayo, kungaba lombongendlu umhlaba wonke, kuvalwe umhlaba wonke, kodwa uNkulunkulu zihlobo ezithandekayo icebo lakhe kalipheli ngabantu bakhe. Thanda ukubana ngikhuthaze, lami ngizikhuthaze ukubana hayi bathandekayo, lelo cebo likaNkulunkulu kasilidingeni, singene kilo, sixwayane lamacebo kaSathane ahleze efuna ukusijogisa wona, ahleze efuna ukusigqisa wona, ukuze ekugcineni sibe ngabasindayo. Zihlobo ezithandekayo, uNkulunkulu ufuna ukubana ekugcineni icebo lakhe lithutshe ngathi. uPawulu wethu, umbelo wethu wesihlanu, iBhayibhili lithi yona ngokubeka kwayo amazwi amnandi, kusihlabelelo ngesika 62 ivesi ngeka 6 kusiya ku 8, ithi yona nxa uyibala iBhayibhili ikubeka kube lula, kube mnandi. Ifaka ngale indlela, nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami, inqaba yami angiyikunyakaziswa. Verse 7, insindiso yami nodumo lwami kuNkulunkulu, idwala lami eliqinileyo nesiphephelo sami kuNkulunkulu. Verse 8, thembani kuye ngezikhathi zonke nina bantu, nithulule inhliziyo yenu phambi kwakhe. uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Bathandekayo, into elidwala yinto enganyikinyekisiyo, into elidwala kayifuqeki. Ngamanye amazwi, olobayo ulinganisa uNkulunkulu ledwala, ngoba esazi ubana idwala liqinile kalinyakaziswa, esazi ubana idwala liyisiphephelo kalisunduzeki, esazi ubana idwala lilamandla, ungakhela phezukwalo lendlu kayithathwa isiphepho. uJesu laye wakhuluma lokhu wathi indoda ehlakaniphileyo yakhela indlu yayo phezu kwedwala, kuthi nxa kufika isiphepho sizunguza siyitshaya ngapha langapha isala imile mpo. Kodwa indoda isiwula, zihlobo ezithandekayo, yakhela echebechebeni. Kuhle ukubana sakhele edwaleni elinguKristu. Bathandekayo, njengoba ingoma isitsho ukubana uJesu ulidwala lethu, kuhle ukubana sakhele edwaleni elinguKristu. Zihlobo ezithandekayo, ngoba ukwakhela edwaleni elinguKristu kuzenza ukubana sibe ngabantu abazaphepha lanxa zisiza iziphepho zeCovid, lanxa zisiza inswelo ngenxa yeCovid, lanxa kuza nhlobo mani ohlupho oluza luzoqeda kumbe umatshapho
abhuqena lo segcwele hayi isihlobo esithandekayo ekucineni abama phezukwedwala balokunqoba bamalokunqoba okungapheliyo khumbula ngithe mina kudliwa ezeqa umbelo kudliwa ngitsho ezeqa isibaya yizo ezeqayo ungethuselwa zinhlupho mhlobo othandekayo ungethuselwa yikuswela ubusuchiyana loNkulunkulu lokukholwa yala usedwaleni ekugcineni uzakuphepha mhlobo othandekayo Paul wethu lo mbelo wethu wesithupha ithi yona uhlezi elathi yindaba esiyaziyo sonke esijwayeleyo futhi etholakala kuMateyu 28 evesini lika 20 Mateyu 28 yivesi esiqhelileyo sonke ikhuluma ngegospel commission ukuhaya kwevangeli iBhayibheli lithi yona nibafundise ukugcina konke enginilaye ngakho bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe bathandekayo uNkulunkulu uthi sibafundise abantu umhlaba wonke lokhu asilaye khona ngoba yena ulathi kuze kuyofika ekucineni kwezwe mehlamhlophe kungaba khona uhlupho lolesilalo kungaba khona inhlupho lemkhakha yazo yonke ilizwe nxa lingakapheli bathandekayo uJesu ulathi mehlamhlophe abaza kugcina lesi sisekelo besazi ukubana uJesu ulathi ngoba befundisa intando yakhe baza kuhlala entandweni kaNkulunkulu ngoba nxa singena eziphepheni silo Jesu akakuqalisi likhumbule bathandekayo lokhu ukwazi kudala izolo Daniel bangena la esithandweni somlilo saqanda sabetha umoya izolo Daniel bangena la emgodini wezingenyama zilanjisiwe zazizwa zingela ndaba lokudla izolo abanengi amaqhawe adlule ebunzimeni ngingabalisa ngaqedi uJeremiya baphosela emgodini wodaka usemnyameni banengi oJohn oJohane baphoselwa ePatmos bekhitshela amehlo banengi kodwa babekwazi ubana uNkulunkulu labo yikho banqoba zihlobo ezithandekayo khumbula ngithe mina uSathane uyichaya phambili ayichaya emuva alethe ukusanganiseka abantu besebesithi chithisaka abesebamba lo isithutho weqe umbelo ungeqe umbelo wakwazi ubana uNkulunkulu uhlezi elathi noma siphakathi kohlupho uhlezi elathi la nxa wayehamba emhlabeni wangena phakathi kwezinhlupho umntaka kaNkulunkulu uJesu waphila watshengisa ubana kuyaphileka enhlutsheni kuyanqobeka enhlutsheni akulanda ubana inhlupho zinganani ekucineni bonke abantu ababekezelayo bayakunqoba ngoba uNkulunkulu uhlezi elathi bathandekayo khangela ufuna ubana sibambe izinga lokucina nanti uthi yena umbelo olandelayo uzabhidliza isono aphile labanqobileyo iphakade uNkulunkulu uzabhidliza isono aphile labanqobileyo phakade ufuna ubana sifundele indaba siyakuyifunda uSambulo incwadi kaSambulo eyokuqala ivesi esizaqala ngayo isihlobo esithandekayo yivesi chapter 15 ivesi ka2 lo 3 ithi yona iBhayibheli ngabona kungathi ulwandle lwengilazi luxubene nomlilo nabavela ekunqobeni isilo nomfanekiso waso nesibalo segama laso bemi ngasolwandle lwengilazi benamahabhu kaNkulunkulu bahlabelela ingoma bahlabelela igama likaMosi inceku kaNkulunkulu negama leundlu bathi mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho Nkosi nkulunkulu mnini mandla wonke zilungile ziqinisile izindlela zakho wena Nkosi yezizwe sihlobo ezithandekayo iBhayibheli kubeka ngokusobala ukubana laba abaza kunqoba ngalo ubuzima obukhona bophawu lwesilo labo abaza kunqoba ngitsho layo yonke imiga yazo isilo labo abaza kunqoba kuthiwa babonakala ekugcineni behleli phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu bephethe amahabhu kaNkulunkulu behaya igama likaMose behaya igama leundlu ngani senze njalo ngoba basebenqobile isihlobo esithandekayo ukunqoba kuthatha impi
abanqobayo ngabadlula phakathi kwempi. Ungakunqobe ungazange udlule empini isihlobo esithandekayo. Abanqobayo yilabo abazamelana lobuzima bempi. Lamhlanje impi ingakibe ngezigwagwagwa, kodwa impi ingaba yena le COVID-19. Lamhlanje isihlobo esithandekayo, impi ingakibe ngeyamabhomba, kodwa ingaba impi yendlala lokuswela ukudla lokuhawula lokuhlukulezwa ngendlela ezitshiyeneyo ekuphileni komhlaba ngemigqa kaSathana idalela umhlaba labantwana bakaNkulunkulu ejonge ukudiliza umphefumulo kaNkulunkulu. Kumele sibekwazi ubana kumele siqinisele ekucineni kulokunqoba. Haleluya. Angazi mhlawumbe ethandekayo ukubana wena yini ka uziboni kuleliyana qula na. Mina ngiyaloyisa nyatheza ubana ngizibone kuleliyana iqula libala lapha kuSambulo, ukuze ekucineni isihlobo esithandekayo kusinike ithemba. Khumbula uNkulunkulu uzabhidliza isono, aphile labanqobileyo isono sihlobo esithandekayo. Lamhlanje kasikuthembeni lokho ngoba uNkulunkulu usithembisile khona lokho. Funa ubana le indaba engiyibala lapha lamhlanje isihlobo esithandekayo ngixeganise leqembu lesibili. Iqembu lesibili yiliphi isihlobo esithandekayo? Ngelitholakala futhi eBhayibhelini. Litholakala eBhayibhelini kuSambulo ngu-21 iverse ngelika 8. Sambulo ngu-21 iverse ngelika 8. Ithi yona iBhayibheli, kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabule okungukufa kwesibili. Nanka amaqembu amabili bathandekayo. Kulabanye ababonakalayo kulesi sigaba. Nxa sikhangela le indaba ikhuluma ngamagwala. Amagwala abantu esintwini bathi ngibokogwala kakula sililo. Lapha bathandekayo siyasibona isililo. Abazaqina ngesitsho sesintu ukuthi ngibokogwala kula sililo sokufika esikhathini senhlupho zokuqina wokoyo mhlawumbe othandekayo kudinga abalezibindi, ngoba njengenkomo ezethukayo ezingamagwala ezeqa umbelo ziwudabule ekucineni zidliwa isilwane, abangamagwala babalwa labantu abafanana labenze izono zonke lezihlobo ezithandekayo. Khangela, ubugwala buqathaniswa bulinganiswa mhlawumbe lokulwa, ubugwala bulinganiswa mhlawumbe lokubulala, ubugwala bulinganiswa lokufeba, ubugwala kungana isiyosono kodwa kuyisono isihlobo esithandekayo. Ngithanda ukubana sikunanzelele ukubana esikhathi esinengi abantu bazathola nzima. Ngale kuSambulo ngu-15 kuthiwe kwabonakala abanqobe isilo lophawu lwaso. Abanye bazalahla ukukholwa kwabo bedinga izimali baze bephulele imithetho kaNkulunkulu. Abanye bazalahla bayekele ukunqoba ngoba bedinga ukubana babalekele indlala besesaba ukubulawa indlala. Sihlobo esithandekayo, ungesaba ukubulawa indlala kodwa ekucineni uza kungena esihogweni ufanane lomuntu ongazange obulele umuntu wena ubalekela indlala. Ekucineni ungangena esihogweni ulahle wenze into eziphambanele imithetho kaNkulunkulu ngenxa yobugwala. Ubugwala bulicala elihambisa abantu egehena. Sihlobo esithandekayo, ngithanda ukubana siqinisane namhlanje ekuseni, namhlanje emini kungaba khona ukubana intando kaNkulunkulu singayibalekeli, singayesabeli, sime silezibindi sithembe uJehova, ngoba uthe uhlezi elathi, ngoba uthe uhlezi esinanzelela uza kusigcina. Akulandaba ubana yena wenzani, akulandaba uSathane ubana imigqa yenzakala njani. Lamhlanje sikhuluma kunje, abantu basanganisekile ngalo mkhuhlane weCovid, babale into ezinengi, baqambe izinto ezinengi, babalise bazibaqambe lamanga becabanga ubana bakhuluma amaqiniso. Babhiza abantu baphathekile, baphithekile, baxotshana lokujolozela imigqa kaSathane. Funa ukunxusa mhlobo othandekayo, jolozela kuJesu, qaphela kuJesu, khangela kuJesu kuphela, ngoba ngokukhangela kuJesu uzafana naye, kodwa ngokukhangela isitha lemigqa yaso. Khumbula, inhlathu idla ngamabala. Imbuzi eziyisithutha ziyabukela amabala enhlathu, zigcine ziphoqozwe ziginywe inhlathu zibe lilalo lenhlathu. Bhasobho ubana ukhangele ujolozele iziga zikaSathane. Bhasobho ubana ulandele imfundiso zakhe, ube busy ngazo, uphitheke ngazo, ungalali imini lobusuku uzama ukutshengisa lokhu lalokhana. Qaphela, khangela kuJesu. Ingoma ithi bheka kuJesu nguyongela sono. Ingoma ithi khangela kuJesu ngoba esiphambaneni lapha kulapho esathola khona usindiso. Sihlobo esithandekayo, hayi sihlobo esithandekayo, kusinda inkomo engequmbelo. Kusinda labo abakwazi ukukhangela kuJesu, kusinda labo abakwazi ukugcina intando kaNkulunkulu. Ithini namhlanje sihlobo esithandekayo?
ethi uzabe ukhona na. Yiliphi iqembu ozabukilo elikaSambulo ngu21 verse ngu8 kumbe likaSambulo ngu15 iverse ngu2 lo 3. Uzabe ukuliphi iqembu uyazikhethela, yinyama yembongolo khetha omthandayo sihlobo sami esithandikayo. Kuqakathekile ukuzwisisa lokho ukubana thina nxa siphila kulo mhlaba sihlobo esithandikayo, lezi zimpawu leyimbelo kumele siqine ngayo. Singaqina ngayo uSathane kakwazi ukuba lamandla phezukwethu. Singaqina siphezukwayo seyamekiyo, uSathane kakwazi ukunqoba, ngoba siyabe sesisekele ukholo lwethu ngolwazi olujulileyo loludebhileyo. Kwini lokho esikhuluma ngakho sithe thina okokuqala yazi ukuthi uNkulunkulu kwazi ngegama. Abantu bangakhohlwa igama lakho, abantu bangafanisa igama lakho, abantu bangaphambanisa igama lakho, kodwa yena uyalazi igama lakho lokuthi ungubani uhlala ngaphi. Uyakwazi uNkulunkulu. Ungakwazi lokho ugcine lokho uzawuba lokunqoba ekulingweni nguSathane. Okwesibili sithena uNkulunkulu yena uzakulwela, uzangilwela. Ngingazi khona lokho yisisekelo sizangigcina sekukholweni sihlobo esithandikayo. Okwesithathu sithe uNkulunkulu uhlezi enakana ngathi, gakhohlwa, gacabanga ezinye izinto njengathi sasike sicabange imali, sikhohla abangane bethu, sicabange ezinye iziga ezingapheli esingazibalisa singaziqedi. uNkulunkulu gakhohlwa, uhlezi enakana ngathi sihlobo esithandikayo. Okwesine sithe uNkulunkulu ulecebo, gawayawayi ukuthi kanje ubani ngithenzenzani ngaye. Ulecebo kudala ngomuntu wonke ophila sihlobo esithandikayo. Ulecebo ngawe, ulecebo ngami. Nxa ngingalazi ngilidinga kangicele kuye uNkulunkulu uJehova abese nginika ukubana ngenze njani ecebweni lakhe uNkulunkulu. Okwesihlanu sithena uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Yena akulalapha singaya khona, imali singake siphephele kiyo, izinto zonke singake siphephele kiyo, labantu singake siphephele kibo kuya ngaphi ngoba labo bayafa sihlobo esithandikayo. uNkulunkulu ufuna sizwise ubana okwesithupha uhlezi elathi. Ngasithiyanga sodwa sizinkedama sihawula, uhlezi elathi. Lapho esikhona, lapho sidubeka, lapho sihawula noma sihlutshwa yini, uNkulunkulu uhlezi elathi. Okwesikhombisa lokugcina uthi yena uzabhidliza isono aphile labanqobileyo. Haleluya sihlobo esithandikayo, abazaphila lo uNkulunkulu. Haleluya sihlobo esithandikayo, abazagcina lezi zisekelo zizabagcina ekukholweni bahambe kungenani imisindo eyenziwa nguSathane, kungenani iziga lemigqa ayenza uSathane, kodwa abazajolozela kuNkulunkulu bayekele ukujolozela amabala engwe kaSathane, bayekele ukujolozela amabala enhlathu kaSathane. Baza kuqina ekukholweni bame benjalo. Lo ujaha wayesehluphile kweluseni. Ujaha lo esehlupheka kangaka kweluseni wayelochuku, ngoba ekhula wayevele ekhule kanzima. Lolu chuku wayeselufaka lebantwini ayelusa labo abancane kulaye. Wayesuke esechaye walobisa iphetsheya langale kwedamu lapho ezazinatha khona. Wadinga ukuchaphela weza ngapha kwedamu kulele linye iphetsheya ubana azobusa la khona. Wafika waba lochuku ebafaneni abancane abelusa ngapha. Basebesiyamcebela kwababo kwezabo ingqwele eziyintanga yakhe. Sebemcebele kulezo ngqwele bamlanda bengasadlanga ngojana. Bamlanda bemfuna besidla mahabula, bayamlindela bamthola. Mhlazane sithi uyehla la uzonathisa esekwazi ukuthi uyabusa. Bahle baqondana laye. Nxa wayesithi uthi qaqa ebabona, hayi wabona ukubana kunzima ngempela. Wakhala uzwane esikwakweni, kwafohloka gwenzi, waba ngumswenya wathi nyawo mbelethe, wabaleka lujaha. Wabakwazi ubana ngiyadingwa ingqwele yangapha phetsheya sokunzima. Le dibheni kwaba nzima ukubana aye khona edibheni, ngoba edibheni wayefunakala khona icala lalivele likhona lelo lingasoza liphele, ngoba ngelabafana benkomo phela kalipheli indaba ingaqedwanga. Lo ujaha wathintsha idibha sokunzima, waqonda edibheni elingasilo lakibo, ngoba esazi ubana uyafunakala. Ngithini lamhlanje sihlobo esithandikayo, ngithi hayi uSathane ngakhanye entela, akhanye gabhaza efaka imikhuhlane, efaka zonke izinto zilandelana, efaka ukusanganiseka lezimpi emhlabeni kaNkulunkulu. Uyeza ubhudi uJesu,
uyeza umnewethu uJesu uzaqedelana laye uzamtshintsha le dibha dibha kilo kuleli uzatshintsha le dibha ahamba edibha egehena ayebonakala lamagwala khonale ayebonakala lezifebe khonale ayebonakala ekhonakale okuchabalala khona bonke mehlo mhlophe abazathemba ubhuti omdala uJesu mehlo mhlophe abazakwazi inkosi uJesu owafa esiphambanweni mehlo mhlophe abazavuma ukugezwa igazi lika Jesu mehlo mhlophe abazavumelana lo Jesu bana bathande intando yakhe ekugcineni isihlobo esithandekayo abazathandana lentando kaJesu kungenani umsindo wemigqa yenziwa nguSathane kungaba izimpi kube sindlala kube ngama covid kutshintsha amabizo kudlulilo AIDS kwadlula konke ingoma ithi konke kuzedlula kumnandi kwethemba uJesu isihlobo esithandekayo abazakunqoba ngabazakuthemba uJesu abazakunqoba ngabazakumaba bethembele uJesu abazakunqoba ngabazaba legunya elinguJesu Kristu abazakunqoba ngabazakwazi ubana ukholo luyafukelwa abazakunqoba ngabazakwazi ubana kabathatheki ngezimfundiso ezigcwele ngitsho lasebulenjini lendaweni zonke sikhuluma kunje isihlobo esithandekayo uSathane uyichaya phambili ayichaya emuva asanganise uqalise kudala le izolo lemuva waba ngummangaleli kaJoshua izolo lemuva waba ngummangaleli wabazalwane abaningi izolo lemuva wamangalela abazalwane edinga ubana abantu bathandabuze intando kaNkulunkulu namhlanje ufuna ukunxusa isihlobo esithandekayo ufisa na ukubana ube kuNkulunkulu nxa ufisa ube kuNkulunkulu lami ngomunye wakho ofisa ukuba kuNkulunkulu nxa ufisa ube kuNkulunkulu cela ubana nkomhlobo wamthandikayo uthembe kuJesu umcele Nkosi nginika ukholo lokusekela uqinileyo Nkosi nginika ubana ngigcine ukukhola kwami ngingaphaphatheki ngezinto ezibaliswayo ngingaphaphatheki ngezinto ezikhulunywa ngabantu ngingaphaphatheki ngemigqa kaSathane kodwa ngale ngijolozele kuJesu ngale ngifunda intando kaJesu ngale ngiphila intando kaJesu ekugcineni ngibe ngonqobayo nxa ulokukhetha sihlobo sami esithandekayo namhlanje thanda ukuncenga igama lika Jesu ubana khetha ubana uJesu akusize akutshengise icebo akusize akuvikele akusize ahlale lawe akusize abe lathi sonke ekugcineni sibe ngabanqobayo hlobo esithandekayo bakhona abangasoze bakhethe uJesu nxa ungakhethanga uJesu kubeka kube sobala hayi isihlobo esithandekayo ugqolozele wakhetha isilo lomfanekiso walo ukhethile ukhetha ukuba kusilo lomfanekiso walo laba banqobayo bekhanya bephambi kaNkulunkulu banqoba uPaul esilo lomfanekiso walo Paul esilo yikuyini yikuphambana lentando kaNkulunkulu yikwenza ukujabulisa uSathane yikwenza konke okukhohlakeleyo emhlabeni ulandela uquqabalo abantu bonke bomhlaba abeza into eziphambana lentando kaNkulunkulu thanda ukuncenga igama lika Jesu bani khetha uyabonakala uphethe amahabhu uyakuhlabela ingoma kaMose uyakuhlabela ingoma yeundlu ngani uthoba ukuhlabela ingoma kaMose khumbula izolo lemuva uMose wathi sokunzima uNkulunkulu efuna ukuqeda abantwana bakaIsrayeli ngoba bemhlubuka uMose wama wathi Nkosi baza kuthini izizwe ezisizwa lokhu wathi kungangcono Nkosi ubulale mina ngedwa ngokutsho njalo uMose sithi ngangcono Nkosi ubulale mina wedwa ugcina abantwana bakaIsrayeli uNkulunkulu wathi lokhu Mose ayisikho kwabantu sungene engqondweni lemicabangweni wokusindisa kwabantu lokhu Mose ngenxa yalesi sizathu Mose usiyenze into enkulu yilesi sizathu abazakuphila ngesikhathi sethu abazakuphila bafe noma babulawe yiCovid bazamelwa nguMose wake wafa wavuswa uNkulunkulu liyakhumbula abafundi beBhayibheli ubana uyabonakala uElijah loMose lapho uJesu indaba isinzima endabeni yokubana aqonde esiphambano uyeza babonakale uElijah loMose bezoncedisa uJesu bana khumbula mntaka kaNkulunkulu ubana ngale sikhona ngesikwelede indaba ikuhlamba kwesiphambano bese bevuma sebemncedisile uJesu uyayihamba indlela yesiphambano ayithutsha hlobo esithandekayo ekugcineni uMose igama lakhe liza kuhlatshelwa ngabavuma imfundiso ayikhulumayo ekugcineni abavume igazi lika Jesu baza kuhlabela indaba yeundlu ngoba bakwazi bana igazi leli liyahlenga ngoba bakwazi bana uJesu ungumsindisi wethu ngoba bakwazi bana bavumana noma kulobunzima bomhlaba akulandaba abala ukweqa umbelo bakuzwisisa ubana ezingaphandle kwesibaya ziyadliwa kodwa eziphakathi kwesibaya kazidliwa bangena esibayeni thanda ukunxusa ngena esibayeni sikaNkulunkulu wena ovela uphakathi ungaphumi ngena ebandleni ngena kuNkulunkulu ngena kuJesu ngokutsho kweBhayibheli athi ngokufundisa kwabantu
Thanda ubana ngubeke lokhu ngalumulimi ngoba uNkulunkulu usibekele kudala lokhu bana bonke abazagcina intando kaNkulunkulu ngabagcina intando kaNkulunkulu bengela kungabaza bengela bungcwethi lobumpitsha lobugcwele emhlabeni kodwa kuyaba ngabantu abafuna intando kaNkulunkulu. Hlobo esithandekayo, uzabonakala yini unqobile isilo lophawu lwaso? Uzabonakala yini unqobile ngokuvuma igazi likaJesu abanye belala bevuma izifundiso zabantu? Uzabonakala yini ekugcineni ukhona uhlezi phambi kaNkulunkulu uphethe iharp uhlabelela kuNkulunkulu? Ngizabonakala yini ngiphambi kaNkulunkulu ngihlabelela ngoba ngisindisiwe? Ngumlando olawo, ngumlando engilawo. Kukuwe ukuphila, kukimi ukuphila, kukuwe ukulahlwa, kukimi ukulahla ngokukhethwa inyama yembongolo khetho omthandayo. Namhlanje sihlobo esithandekayo, thanda ubana sikuzwisa ubana wena okhona apho ndlaleleyo lobukeleyo, khetha uJesu mhlobo othandekayo. Ekugcineni ungakhetha uJesu uza kuba khona ekhaya ezulwini. Thanda ukukhuleka lawe xa ukhona lapho khona, cela wenyusele inhliziyo yakho kuJesu, uvume igazi likaJesu, uvume intando kaJesu, uvume konke akuphawulileyo wakubeka lemfundiso yakhe ukuze uyebonakala unqobile ngale. Unqobe uphawu lwesilo ngitsho lezisekelo zalo, ube sephawini lukaNkulunkulu oluyikusindiswa okunaphakade. Bayakuhlala lo nkulunkulu uzibona phakade. Xa ukhetha uNkulunkulu onjalo, asicimeze sikhuleke lapho khona. Baba wethu osezulwini, siyabonga leli thuba osinike lona ubana sibekwazi ukubana zonke ezeqa umbelo ziyadliwa isilwane. Sigcinakale siphakathi kwesibaya, sigcinakale singene esibayeni esingekho esibayeni, sibe ngabasindayo. Nxa ususiza ngamafezulu bonke abavume igazi likaJesu njengabona ababazolela udaba, cela sengathi inkosi umusa wakho ngasembisa sibe khona esindisweni enkulu, siyokuhlabela siphambi kwakho siphethe amaharp, sikhuluma ngendaba zosindiso, simemeza ubana uMosi wakwenza lokho, uJesu wakwenza lokho, bonke belandela intando yezulu singoba senze intando yezulu. Siyancenga Nkosi, sinike indlela zokuqina lamandla lokuzwisisa ngegama lakho siyakhuleka. Amen.